Program Ujedinjenih nacija za razvoj podržava ovaj proces digitalizacije lokalnih izvora zagađivača kroz inicijativu za otvorene podatke. Tu inicijativu sprovodimo negde od 2015. godine zapravo i radimo u partnerstvu sa Kancelarijom za informacijne tehnologije i elektronsku upravu i uz podršku Vlade Ujedinjenog kraljevstva. Inicijativa postoji zato što znamo danas da su podaci jedan od ključnih strateških resursa za razvoj u 21. veku i da bez detaljnih, kvalitetnih, obimnih i pre svega digitalizovanih podataka je nezamisliv održivi razvoj u budućnosti. Nezamisliva je zelena transformacija, nezamisliva je digitalna transformacija i privrede i društva i sve ono što je zapravo na agendi u ciljevima održivog razvoja. Iz tog razloga pružamo podršku institucijama, sada već preko 100 institucija, od kojih je 56 jedinica lokalne samouprave koje su otvorile podatke iz različitih oblasti, koje su od značaja i za privredu i za građane, od toga je životna sredina među najznačajnijim svakako, i pružamo im podršku da unaprede i kvantitet i kvalitet podataka kojima raspolažu, a pružamo takođe i podršku za unapređenje njihovih kapaciteta i sposobnosti, u stvari da se podaci analiziraju i upotrebe u procesu donošenja odluka i za donošenje novih mera javne politike. Ali isto tako, podrškom za otvorene podatke zapravo podržavamo demokratizaciju znanja, jer to je ono što otvoreni podaci znače. Oni znače stavljanje znanja na raspolaganje bilo kome ko od toga može da napravi neke nove inovativne usluge ili rešenja i ono što je slučaj je da zapravo većinu rešenja nad otvorenim podacima kod nas i razvijaju organizacije iz privatnog sektora ili iz civilnog društva, dakle, prosto razvijaju se usluge koje izlaze van domena samih javnih institucija koje su podatke otvorile. I šta se time dešava? Dešava se to da su javne institucije s jedne strane rasterećenije, da građani i privreda imaju širi dijapazon usluga na raspolaganju, a istovremeno postaju i konkurentniji za sopstveni razvoj u budućnosti.